Srbija je zemlja sa najmanjim zaradama u okruženju. Prosečna plata bez poreza i doprinosa prema zvaničnoj statistici u prvom kvartalu iznosila je 41.689 dinara. Upravo niska platežna moć građana izazvala je polemiku kod političara oko toga da li bi trebalo ili ne prihvatiti zahtev MMF-a oko smanjenja plata ili penzija. Nije dogovoreno bilo kakvo zamrzavanje ili smanjivanje plata. I to neće biti. Jer to nije program ove vlade Srbije. Koliko će plata i penzije rasti, zavisit će u narednom periodu od nivoa ekonomske aktivnosti. Ali kao što znate, nama nije cilj da se teret krize prebacuje na najsiromašnije slojeve stanovništva. Ako treba da se smanjuju plate, treba smanjiti plate onda nama, rukovodiocima, meni, gospodinu Dinkiću, gospodinu Dačiću, gospodinu svoj toj gospodi na bilo kom od položaja treba smanjiti platu. Šta ćete da recimo i smanjite penziju koja je 10.000 dinara i smanjite je za 10%? Koliko para, toliko i muzike, to i narod kaže. Dakle, ne možete trošiti ono čega nema. Druga stvar je da se vidi da li je dobar odnos između plata u javnom sektoru i u privatnom sektoru, a činjenica je, to ukazuje i Fiskalni savet i MMF, da su trenutno plate u javnom sektoru više nego plate u privatnom sektoru i mi ćemo sigurno predložiti promenu formulu za usklađivanje plata u javnom sektoru. Kako neko u Srbiji živi, zavisi od toga gde živi ili kod koga radi, da li je zaposlen u državnoj službi, javnom preduzeću ili kod privatnika. Prosečne plate na severu zemlje su 1,3 puta veće nego na jugu, rasponi su ogromni. Posmatrano po delatnostima, najveća prosečna neto zarada u prvom kvartalu isplaćena u duvanskoj industriji iznosila je 100.745 dinara. U preradi nafte 93.834 dinara, finansijskim uslugama, osim osiguranja i penzionih fondova 84.270, eksploataciji sirove nafte 81.575, vazdušnom saobraćaju 87.130 dinara. Najniže prosečne neto plate isplaćene u prvom kvartalu su u kinematografiji, televizijskoj i muzičkoj produkciji 19.541 dinar, preradi drveta i proizvoda od drveta osim nameštaja 19.935 dinara, proizvodnji kože i predmeta od kože 21.964 dinara i proizvodnji saobraćajnih sredstava 21.384 dinara. Ako se ovakvom rasponu doda hronična nelikvidnost privrede, kašnjenje u isplatama, jasno je da zaposleni i njihove porodice krpe kraj sa krajem kako bi preživeli. Velika većina ljudi ne pomišlja da ulaže u bilo šta, a možda bi to činili kada bi osetili sigurnost i izvesnost u privrednom ambijentu Srbije. Privredne grane koje su najavljivane kao uzdanice srpskog izlaska iz krize, poput građevinske industrije, zapale su u finansijsku anemiju. Stanogradnja je stala, 25.000 objekta se nudi tržištu, ali kupaca nema. Bez obzira na to što je potražnja mala, cene u velikim gradovima se drže, posebno u Beogradu, gde se zna da je preko 30.000 ljudi bez krova nad glavom i koji čekaju svoju priliku da ga obezbede. U poslednje vreme ima zainteresovanih za preskupe bankarske kredite, ali ono što se prodaje je do iznosa od 50 do 70.000 eura. Mahom stariji kupuju za mlade, roditelji, deci. Od početka godine prodato je 9.000 stambenih jedinica, a samo pre 4 godine je u ovom profitnom sektoru građevine u Srbiji radilo 120.000 ljudi. Danas je u građevinskoj operativi zaposleno nešto više od 70.000 sa tendencijom da ih bude i manje. Stanogradnja je opala za 40% ove godine u odnosu na lane. Kakva je sudbina srpske građevinske operative, da li je ona šansa za izlazak iz krize i gde tražiti posao za ono što znamo da radimo i to ne po srpskim, već po svetskim standardima. Gledajte Profil i Profit, moje ime je Miloš Tanasković. Danas želimo da govorimo o položaju građevinske industrije i da li građevinski sektor možemo da izvučemo iz kolapsa, iz krize, s obzirom na činjenice da samo 25% građevinske operative je danas u funkciji. Nekada je radilo, kao što smo čuli, 120.000 ljudi u ovom sektoru, danas je negde ispod 70.000. Osnovno pitanje i osnovna stvar za moje goste koje želim sada da predstavim je
naravno, kako iz krize. Gospodin Vitomir Perić je predsjednik odbora direktora Sistema Napred. Dobrodošli u Profil i Profit. A Zoran Kalabić, direktor Era nekretnina, dolazi nam iz Austrije, naše gore list, čovjek koji je 3 puta bio top menadžer u okviru jednog velikog sistema koji se zove Real Logi. Dobrodošli. Hvala. Gospodine Periću, kako iz krize i ko je građevinsku industriju doveo u ovakvu tešku situaciju? Ja bih prvo želeo da vam se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. S obzirom da nemam baš često priliku da ja kao da kažem predstavnik tog građevinskog sektora da iznosimo tu problematiku. Pitanje je jako kompleksno i ono samo po sebi traži jedan sistemsko rješenje. Ko je doveo u krizu? Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Da li su to banke? Da li je to država sa svojim jako komplikovanim sistemom za izdavanje građevinskih dozvola? Da li je to nedostatak stranih investitora? Da li je to mala platežna sposobnost naših građana koji žele da obezbede sebi stan? Znači da je teško odgovoriti na to pitanje kako izaći iz krize. Gospodine Kalabiću, danas je vrlo teško u građevinskoj industriji Srbije. Vi dolazite sa jednog tržišta koje je najuređenije i najstabilnije u Evropi. Dolazite iz Austrije, iz Beča. Recite mi, molim vas, da li država, odnosno da li grad Austrija ima svoje stanove i kome su oni iznajmljeni? Ja bih želeo prvo da se zahvalim za poziv, što mogu da budem gost u ovako dobroj emisiji koju vi vodite. Grad Beč je inače najveći vlasnik nekretnina na svijetu kao grad. Ima u svom posjedu, u svom vlasništvu ima oko 280.000 stanova i to je jako dobro uređeno kroz agencije koje rade za grad. To su zgrade koje su izgrađene većinom 60. i 70. godina i koje su još uvijek u dobrom stanju i koje se rentiraju po nekim veoma niskim i povoljnim cijenama. Gospodine Periću i gospodine Kalabiću, želim da vas pitam na čemu se danas zarađuje u građevinskoj industriji? Na projektima, građevinskoj operativi, nadzoru ili na trejdu finansijskih sredstava koje velike građevinske firme imaju i koje pokušavaju da oplode i da verifikuju kroz profitne stope? Izvolite. Ako govorimo o građevinskoj industriji u Srbiji, nažalost, mi ne zarađujemo, mi gubimo. A to je realnost. Znači, u građevinskoj industriji u Srbiji nema zarade. Najbolji pokazatelj za to je ogroman broj firmi koji je otišao u stečaj ili prijavio stečaj. Firma Napred ili Sistem Napred, da kažem, jedna od ređih koja je, zahvaljujući nekim pravilnim poslovnim odlukama koje smo učinili početkom krize, i dalje stoji na nogama, odnosno glava nam je iznad vode, ali je situacija dalje jako teška. Na čemu se zarađuju u Austriji? Mi se ne bavimo izgradnjom, mi to ugovore dajemo partnerima, građanskim firmama koje grade za nas. Samo želim da kažem da su u zadnjih nekoliko godina cijena gradnje skočila 30% zbog poskupljenja materijala i svega toga što je danas na tržištu. Mi se bavimo svim oblicima nekretnina, od posjedovanja, razvoja, prodaje, ali i gradnju, nemamo građevinske firme, ne bavimo se izgradnjom. Znači, ipak upravljate finansijskim sredstvima i pokušavate da od 1 eura napravite 2 eura. Želim da vas pitam, gospodine Periću, vi ste jedna firma koja ima veliku reputaciju, nekada ste radili u 30-40 zemalja sveta, danas radite u 8 zemalja sveta na 3 kontinenta. Što je to dovelo do tako smanjenog obima posla? Da li su to možda garancije koje nerado daju poslovne banke Srbije za velike projekte u inostranstvu? Da vam kažem, glavni razlog za to je nedostatak pravih investitora. Mi smo počeli jednu temu, govorimo samo o stanogradnji. Naš dijapazon gdje smo mi aktivni je mnogo širi, znači mi radimo i poslovne centre, radimo logističke centre, hotele, privredne objekte i tako dalje. U zadnje vreme smo prinuđeni da radimo najveći deo stanogradnje zato što to možemo da plasiramo na tržište i postoji, da kažem, nekakav potencijal kupaca koji bi
rado uzeo to, ali ste pomenuli već da je teško zatvoriti celu finansijsku konstrukciju. A garancije? Nama za sada garancije nisu takav problem, imamo jako dobro. Znači imate dovoljno sredstava da možete sami da uđete u investiciju. Gospodine Kalabiću, želim da vas pitam, obično investicioni ciklus traje, naravno, u svakoj zemlji u ovo novo vreme između 1 i 5 godina. Da li su stabilni zakoni? Ovdje postoji giljotina propisa, dugo se čekaju dozvole. Da li su stabilni zakoni i vama kao investitoru? Šta garantuje grad, a šta garantuje država Austrija? Kod nas je zakon o uknjiženju jedan od najboljih u Evropi i garantuje sigurnost i stabilnost svakom investitoru, kako domaćem, tako i stranom. Na građevinske dozvole se ne čeka puno u odnosu, sve zavisi kako se pripremi ti papiri, ko radi projekat, koji je arhitektonski biro i u zavisnosti od toga se čeka otprilike na maksimalno 3 meseca na građevinsku dozvolu. U tom momentu kada se dobije građevinska dozvola, kreće se odmah sa izgradnjom i to su projekti koji traju maksimalno 2 godine. Vizija je jako bitna za budućnost jedne zemlje, a pogotovo za uposlenost ljudi, kapitala i opreme. Sistem Napred je uložio 5 miliona evra u svoju operativu da bi odgovorio zahtevima tržišta. Ali ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako reče prvi potpredsjednik vlade, gospodin Vučić, imamo ponudu za Telekom, ni manje ni više nego 2 milijarde i možda više od toga. Ali šta ćemo? Nemamo projekata. Neki ljudi su obećavali, nešto smo i gledali, prezentovali su neke projekte. Ali šta se desilo? Možda za građevinsku operativu ima šanse pod uslovom da ono što smo planirali, isprojektovali, zaživi i da se krene u investicije. Sledi priča o obećanim, a ne završenim ili nezapočetim projektima u Beogradu. Cena kvadratnog metra stana u velikim gradovima se drži, kalkuliše se, čeka se prilika od strane prodavaca i kupaca. Bez obzira na strukturu i kvalitet, novogradnja i starogradnja je približno ista po cenama. A lokacija je ta koja određuje vrednost kvadratnog metra stana. Šanse srpskih graditelja nije samo u stanogradnji, već i onome što je obećano, isplanirano, a već nekoliko decenija nije ni započeto. Setimo se samo pompezno najavljivanog beogradskog Europolisa i izlaska na reke, pa beogradske marine, Prokopa, pa tržnog centra i hotela u Rajićevoj ulici od 100 miliona eura preko puta Kalemegdana. Za 10 godina u ekskluzivnoj zoni Beograd je dobio gradilište, a najavljivano je otvaranje hotela 2015. godine. Marina Dorćol je projektovana na 76.000 metara kvadratnih. Trebalo je da bude sazidano 5 stambenih kula, poslovna zgradnja, hotel visoke kategorije i da se usidri 150 plovila. I ništa od toga. Za investiciju od 200 miliona eura ne zna se kakva joj je sudbina. Za 11 godina od akvaparka sa 14 vodenih toboga na 11 bazena, terena za košarku i tenis u beogradskom bloku 44 sazidana je jedino ljuštura objekta. Kada bi u vodu umesto u korov i šiblje mogli da zarone kupači, to nije poznato ni investitoru, ni građevinskoj operativi, a bogami ni gradskoj vlasti. Meri se šta se isplati vodena oaza ili stambeno naselje. Ovi primjeri su delić u zbiru pompezno najavljivanih projekata. Nadali se građevinari, a i država da će biti posla da će kroz novi izgled glavnog grada popuniti i gradsku i državnu kasu, ali i od toga ništa. Da su ti objekti izgrađeni, investitori bi plaćali porez, otvorili bi radna mesta, a sadržaj bi privukli turiste i poslovne ljude, zbog tih opštih koristi su im placevi ustupljeni. Vade se investitori na administrativnu giljotinu i zaista ih je ona usporavala. Istina je, a istina je i to da je zakon obavezao lokalne samouprave da investitorima oduzmu zemljište koje drže zarobljeno, jer je to resurs. Parcele na kojima su se stekli uslovi za oduzimanje samo u Beogradu 2003. godine bilo je 573. Grad je povratio svega 70-ak i to ne tako što je oduzeo, već samo primio natrag. Procedura oduzimanja je bila nejasna i komplikovana, kazne za investitore su izostale. Tek 2011. godine zakon je precizirao da objekti moraju biti završeni za 5 godina, uz ustupak graditeljima ukoliko su završili 80% istog, da zatraže produžetak važenja građevinske dozvole za još 2 godine.
Gospodine Periću, Napred je pokušavao da dobije određene lokacije, učestvovali ste na tenderima. Evo i ovi projekti se ne završavaju. Vizura Beograda ostaje, boga mi, slična, mada se Novi Beograd drastično promenio. Želim da vas pitam, projektno finansiranje. U kojoj meri projektno finansiranje, odnosno saradnja i podela rizika između vas i banke, može da doprinese oživljavanju građevinske industrije koja u sebi sublimira 47 delatnosti, znači i gde bi mogla zaposliti veliki broj ljudi? Da se vratimo kratko na vaš prilog. Zašto nije došlo do realizacije ovih projekata? Zašto? Pa nije bilo investitora. Nije bilo investitora jer kao svi vernici, kao što naziva vaša emisija, znači svi oni veruju u profit. Znači nisu došli zato što nisu shvatili, odnosno nisu došli do zaključka da ti projekti mogu da budu profitabilni. Ja sam lično upoznat sa nekim od ovih projekata. Oni su pripremani 2007. 2008. godine. Kriza je, kao što znamo, nastupila 2008. početkom 2009. pogodila najviše građevinski sektor. Ovo su projekti reda veličine par desetina, da ne kažem i stotina miliona eura. Znači niko od domaćih investitora nije mogao tako nešto da preuzme na sebe. Ali strani investitori su već zaposlili te lokacije i ništa ne rade. Oni čekaju. Šta čekaju? Apsolutno. Čekaju neku bolju političku klimu u Srbiji i čekaju da kažem, perspektiva celog razvoja Srbije dobije jedan pozitivni vetar. Gospodine Kalabiću, recite vi meni jednu stvar. Za vas u Austriji, gde ste vi došli, gde ste se snašli, gde radite u jednom velikom sistemu, 1200, kažete, raznih preduzeća rade za ovu veliku američku kompaniju, vi ste u tom sistemu. Šta je to što vas podstiče tamo da radite, da zarađujete, da upošljavate ljude? Ja bih samo želeo da kažem da sam ja direktor i partner ERA Real Estate, koja je prisutno u 19 zemalja Evrope sa preko 1200 kancelarija, od toga imamo 40 u Austriji. Sigurnost na tržištu i profit privlače svuda investitore, pa tako i ovde. Znači, novac ima svoj put. Novac sam traži svoj put da bi došao na nekom tržištu. Ja smatram da u odnosu, ovde su cijene nekretnina visoke u odnosu na standard života i na mesečna primanja naših građana ovde. Dobro, vi kupujete, prodajete, kupovali ste u Bugarskoj. Ajde da napravimo malu paralelu. Između cene, na primjer, kvadratnog metra stana u Austriji, gde je prosječna plata 2000 evra, srpske cene kvadratnog metra stana i, na primjer, Bugarske, ili ste sad kupili čitav kompleks stanova u Bugarskoj. Koliko je kvadratni metar stana u Bugarskoj? Pa dobro, mi smo imali sreću da smo kupili nešto malo ispod cijene, neki 600 € po kvadratnom metru smo platili. Mislite da ste srećni zbog toga što, kaže ona poznata poslovica, u vremenu ekonomske krize ne treba prodavati, nego samo treba kupovati. Tako je. I vi ste kapitalizovali vašu firmu na taj način što čekate bolje vreme jer imate novac. Evo, vraćamo se ponovo na sistem Napred. Vi ste otvorili vašu kancelariju, vaše predstavništvo u Austriji pre nego što je spodobili datum. Znači, kapital ima svoj interes. Ovo je faktički slobodno kretanje ljudi, roba i kapitala. Već sarađujete sa gospodinom Kalabićem. I moje pitanje glasi, šta očekujete od tržišta Beča, odnosno Austrije, vi kao jedan veliki sistem koji se bavite i razvojem i projektovanjem i građevinskom operativom? Hoćete tamo prodavati skele, hoćete tamo prodavati rad naših tesara, naših zidara, ili ćete pokušati da malo prodajete i nadzor i na tome da zarađujete? Pa, pokušat ćemo da prodajemo naše znanje, sublimovano znanje koje smo sakupili za njih, da kažem, 65 godina, ili kako se to moderno kaže, know-how. Osnovni motiv zašto mi želimo da budemo prisutni na tom tržištu je mogućnost da učestvujemo u jednoj utakmici koja mislim da je ravnopravna i za strane investitore kako u Srbiji, tako i Austriji. Jedni od najvećih stranih investitora u Srbiji, da podsjetim, su samo Austrijanci sa uloženih preko 3,3 milijarde eura. Mi smo gradili jedan najvećih poslovnih centara koji zove Poslovni centar Napred, koji je dobro poznat na Novom Beogradu za austrijsko osiguravajuće društvo koje se zove Grave.
I oni su bili jako zadovoljni sa nama, čak su nam predložili neke zajedničke projekte tada u Bosni pre krize i tako dalje. Oni grade i u Austriji, između ostalog, u Gracu, u Beču i tako dalje. Ne vidim koji razlog nas prečava da mi ne pokušamo da učestvujemo u toj utakmici isto. Dobro, vi se sad međingujete, integrišete sa nekretninama. I recite mi da li možete, šta očekujete od gospodina Kalabića? Da kažem neke ili Kalabić šta očekuje od vas? Sinergetske efekte. Znači, Kalabić jako dobro poznaje, odnosno njegova firma jako dobro poznaje tržište nekretnina u Beču. Mi jako dobro znamo da procenimo projekte koje možemo da izvedemo relativno efikasno, kvalitetno i tako dalje, i da to ponudimo na bečkom, odnosno austrijskom tržištu. Gospodine Kalabiću, u okruženju našem sve je manje zainteresovanih i sve se više prazne veliki tržni centri. Napred imam svoj plan da na Novom Beogradu izgradi jedan tržni centar sa 2 kule, preko 30.000 kvadrata i tako dalje. Šta je to u što treba ulagati? Šta je to i kojim putem treba da ide naša građevinska operativa? Ja se bavim nekretninama za stanovanje, tako da to nije moj fah, ali sam obavešten da u Beogradu nedostaju ti shopping centri s obzirom na lokaciji, na veliki broj stanovnika. I ja smatram da će to biti jedan fantastičan poslovni potez u odnosu na procenu koliko tu ljudi žive u tom delu gde će se to graditi, i da jedan takav centar će sigurno biti veoma profitabilan i dobar. Gospodine Periću, vi igrate na kartu da najveći trgovinski lanci još nisu stigli izuzev metroa u Srbiju. Očekujete Carrefour i zato gradite 36.000 kvadrata. Recite. Pa da vam kažem, između ostalog i zato gradimo, ali oni ako su najveći nisu najskuplji, znate. To će biti u svakom slučaju, da kažem, i prednost za naše građane, jer će ponuditi cene koje su prikladnije našem džepu, odnosno našoj platežnoj moći. Tako je, apsolutno. Ako poredimo cene stanova, trebamo porediti možda i neke druge proizvode da vidimo gde smo tu u odnosu na Evropu ili odnosu na okruženje. Kada ste pomenuli već taj tržni centar, to je jedan projekat koji je dugo analiziran, prekrajan, započeto je sa njim još pre 5 godina. Pa mi obično tako započemo pre 5 godina pa ga zaboravimo projekte. Imamo nekoliko lokacija koje smo zaboravili, ali tako. Jedna je na Autokomandi, jedne pomenuli smo na Novom Beogradu, evo ova koja je u centru grada Kalemegdana. Zar ne mislite da je došlo vreme da se međingujete međusobno, na primjer Energoprojekt, vi, pa onda imate hidrotehniku i te građevinske firme koje imaju svoju reputaciju i u svetu i ovde kod nas, da udružite taj svoj kapital i da gradite u zemlji Srbiji za budućnost Srbije kako bi zaposlili ljude i vašu građevinsku operativu, jer zub vremena i stopa amortizacije radila vaša građevinska operativa ili ne, smanjuje vrednost vašeg kapitala. Apsolutno se slažem sa vama i neke aktivnosti u tom pogledu već postoje. Ja bih napomenuo samo da je ovo tržište, srpsko tržište, u suštini premalo za takve firme kao što ste pomenuli, Energoprojekt, Napred, neću pominjati druge koje su, nažalost, već otišle u stečaj. Jedna od aktivnosti koje mi radimo zadnjih 3 ili 6 meseci je pokušaj prisustva na tržištima da smo mi tradicionalno imali dobru reputaciju. To je recimo tržište Iraka, to je Libija, Alžir, tako da. Dobro. Naravno, Energoprojekt je u Abu Dhabiju, u Kataru i tako dalje. Kazahstanu. Vi ste radili u Energoprojektu? Ja sam bio upravno odboru Energoprojekta, ali kad ste već pomenuli to pitanje zašto se ne spajamo i tako dalje, ja bih samo podsjetio da Napred jedan od najvećih privatnih akcionara u Energoprojektu. Ejte, molim vas da vas nešto pitam. Gde je otišla naša građevinska pamet ako je jedan Energoprojekt kao veliki sistem sa velikom svetskom reputacijom samo izvođač ili podizvođač, a da druge firme koje imaju 4 ili 5 zaposlenih u Dubaju vode velike projekte od 50-60 spratova? U čemu je problem? Problem je možda tih velikih sistema što su nedovoljno fleksibilni bili. Ali vi ste tu u međingovanju sa vama, sa sistemom Napred. Zašto vi ne izađete na to tržište? Pa mi pokušavamo, ali nažalost ne baš uspešno. Šta vas sprečava?
sprečava nas... Nedostatak novca i garancije, jer za svaku veliku investicijnu gradnju treba novca. Pred kraj smo emisije, gospodine Kabiću, želim da vas pitam još jednu stvar, pa da završimo. Radi se o tome, kakvi su uslovi kreditiranja stanova u Beču? Kolika je kamatna stopa i može li običan prosječan statistički čovek, radnik, pregalac, da dođe do stana? Tako je, svako može sebi da priušti stan. Jedna familija koja zarađuje u prosjeku 2.500 eura može sebi bez ikakvih problema da priušti stan, zato što su cene rentiranja stanova jako u zadnje vreme jako porasle. Znači, otprilike se sad kreće 10 eura po kvadratu i kada se ljudi preračunaju šta ih to košta, onda se ipak odlučuju za kupovinu stana. Nego da najme. Nego da iznajmljuju, tako je. I mi smo upravo pre mjesec dana na sajmu Belere za investicije nekretnine koji je bio jako dobro organizovan, bili prisutni i ponudili smo program srpskim investitorima i građanskim firmama da mogu da zauzmu položaj po prvi put na austrijskom tržištu s jednim fantastičnim modelom za saradnju koji garantuje znači sigurnost i profit. Srpskoj privredi i ekonomiji neophodno su novi projekti i novo zapošljavanje. Nema izlaska iz krize ako nema novih radnih mesta. A da bi došli do novih radnih mesta, Srbija ovog trenutka mora da rekonstruiše negde oko 1.300.000 stanova. Ako uzmemo prostom računicom, igramo se slova i brojki i kažemo da jedan stan ima, na primjer, 600 rupa puta 1.300.000, to je, boga mi, negde oko 7,5, skoro 8 miliona samo posla za one koji prave vrata i prozore. Ali postoji još jedna stvar koja je jako bitna u ovim vremenima. Zaista, da bi čovjek ušao u biznis, da bi ostvario profit, zaposlio ljude, potrebno je bankarstvo. I to operativno bankarstvo koje će pratiti. Jer kuća se ne kupuje iz džepa, ne kupuje se kešom, nego kreditom. Svugde na svetu. Svoja kućica, svoja slobodica. Ovo je bila priča o mogućem mejdžingovanju dve kompanije, jedne austrijske i jedne srpske. Nadamo se da ćemo uspjeti da se integrišemo sa svetom. Nismo zaboravili da radimo i ostaje nam samo da zavrnemo rukave. Da se prvo udružimo ovde, da napravimo strategiju, jer je građevinska industrija ona koja sublimira, kao što sam rekao, 47 delatnosti. Od pre svega industrije koja proizvodi nameštaje, pa građe i svega onoga što ima. A imamo i odlične proizvođače građevinskog materijala. Gledali ste Profil i Profit. Naredne subote, tačno u 11 sati, čekamo vas na istom mestu sa novom temom. O važnim stvarima govorimo na jednostavan način, a ja se mojim gostima zahvaljujem u ime javnog servisa Evropske Srbije. Puno hvala. Hvala vam. To smo mi. To je RTS. Hvala.